Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan Afirmativa podcast ili bolje rečeno razgovor s povodom. S povodom smo danas ovdje u Tuzli u visokoškolskoj ustanovi FINRA, dakle Univerzitet FINRA iz Tuzle i sagovornik nam je ko drugi nego prvi čovjek, rekli bismo predsjednik uprave, profesor dr. Ismet Kalić. Kako bismo da na neki način budemo odgovorni prema vremenu i saopštimo što više informacija, a na početku ćemo našem domaćinu, ovdje rekli bismo, iako mi uređujemo ovaj podcast, zaželjeti dobrodošlicu u naš podcast. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i hvala vam evo što ste upriličili ovaj podcast i evo da naše gledatelje upoznamo sa aktualnostima na ovoj visokoškolskoj ustanovi evo koju pratite već dugo godina, tako da evo lijepa prilika da vidimo šta smo sve uradili, koji su dalji planovi. Upravo nam je problem što vas pratimo, poštovani gospodine Kaliću, pa ne možemo na neki način sublimirati i objediniti sve ono što vi tokom godine uradite, jer toga je stvarno toliko puno, od međunarodne saradnje, od organizirane konferencija koje su veoma zahtjevne, ali veoma korisne za naše društvo, uključujući i ovu zbog koje smo posebno danas došli ovdje. No evo da nekako krenemo redom i budemo ekonomični prema vremenu, nadam se da ćemo uspjeti reći sve ono što je važno. Recite nam, vi ste zaista možda najbrže rastuća visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, na osnovu podataka koje mi imamo, naravno. I evo sad, pošto se nalazimo na kraju akademske godine, red bi bio na neki način da rezimiramo ono što je urađeno. Da li ste vi zadovoljni? Kakvi su pokazatelji u odnosu na ranije godine? I možemo li reći na kraju ove akademske godine da ste ostvarili svoj cilj i da ste zadovoljni? Mada vi nikada niste do kraja zadovoljni i uvijek kažete može bolje. Hvala vam na toj najavi, zaista vi ste osoba koja je kompetentna da progovori o svim tim aktivnostima našim i involvirani ste u sve naše evente koje provodimo i kao što rekli ste, zaista ih je dosta i mi nastojimo da ih praktično sve izvedemo na najbolji mogući način. Evo, dobro ste rekli, mi smo pre kraju već naredna sedmica, završavamo praktično ovu akademsku 25. 26. Dakle, nastava se završava. Mogu reći da sam jako zadovoljan način kao smo izveli svu tu nastavu, dakle na 5 dodiplomskih studijskih programa, na 2 magistarska studijska programa i na jednom doktorskom studijskom programu, dakle gdje smo uspjeli realizirati nastavu. Dakle, gdje smo evo kad su pitanje 5 studijskih programa, dakle na financijama, računovodstvu, gdje je i najviše studenata, mogu reći, obzirom da smo mi, evo kao što ste rekli, 2016. godine krenuli sa visokoškolskom ustanovom, visokoškolom za financije i računovodstvo i da su financije i računovodstvo studijski program s kojim smo krenuli, da bismo posle toga 2020. dodali, odnosno licencirali drugi studijski program iz oblasti informacijne tehnologije, to je računarstvo i informatika, i da bi prije 3 godine kad smo praktično, ja tako volim reći, prerasli na univerzitet, onda smo još dodali još 3 studijska programa do diplomskog studija, dakle to je savremeni menadžment, digitalno poslovanje koji je u okviru opet ekonomskog fakulteta i 2 jedinstvena studijska programa koja smo pokrenuli, a to je turizam, ugostiteljstvo, gastronomija, jedinstveni po tome što sadrži, dakle, praktično 3 usmjerenja, to su turistički vodiči, to su voditelji turističkih agencija i to su gastronomi, to jest šefovi kuhinje. Dakle, to je gdje smo pridodali praktično kulinarstvo koje je i sastavni dio turizma i zauzima jednu značajnu ulogu. Pa smo napravili taj spoj i jedinstveni smo u tome po tom studijskom programu, što smo to integrirali. I 5. studijski program ekološka poljoprivreda, praktično to je studijski program koji smo uveli kao studijski program u oblasti ekološke poljoprivrede, dakle, ili kako mi to volimo reći, dakle, zdrave proizvodnje, zdrave hrane, organic food,
gdje imamo ekološku poljoprivredu, gdje imamo agrobiznis. Dakle, to je pri biotehničkom fakultetu. Tako da, kad je u pitanju dodiplomski studij, dakle, ovi 5 studijskih programa su realizirani u ovoj akademskoj godini. Tu su svakako i 2 magistarska studijska programa, napredni financijski menadžment i kontroling i forenzičko računovodstvo i revizija. Dakle, 2 magistarska koja su, evo, mogu reći, to je bila, ovo je praktično druga generacija koju smo upisali na ove studijske programe i doktorski studijski program, dakle, ekonomija i digitalno poslovanje sa 3 usmjerenja, to je financijski menadžment i kontroling, to je računovodstvo i revizije i to je menadžment i digitalno poslovanje. Tako da, evo, mogu reći da smo uspješno, dakle, u skladu sa planom realizacije nastave, u skladu sa rasporedom nastave, uspjeli sve to realizirati u skladu sa brojem i časova i nastave i vježbi i tako dalje i obezbediti, naravno, što je bilo i zahtjevno, da se obezbedi dovoljan broj profesora, asistenata, više asistenata, tako da to sve skupa mogu reći da smo izvršili taj zadatak u potpunosti i evo sad, kao što ste mogli vidjeti, u toku su predispitne obaveze, dakle drugi parcijalni ispiti i onda ide pauzica 2 sedmice i onda nastavlja se sa završnim ispitima koji će trajati negdje do kraja jula mjeseca, a onda nam opet u avgustu i septembru završetak tih ispita, ispitnih rokova, dakle, gdje će, evo, i privesti ćemo time, i ovu akademsku godinu kraju. Ali onda se ide dalje, evo, mi smo namjerno ovdje, poštovani gledatelji, napravili naš razgovor u holu Univerziteta FINRA, vjerovatno do vas dopiru ovi zvuci otvaranja, zatvaranja vrata, razgovora između studenata, međusobno sa profesorima i tako dalje, što će reći da je na Univerzitetu FINRA, iako smo, kao što profesor reče, u finalu ove akademske godine veoma, veoma živo i eto, tek kratki predaj 15 dana i ponovo se vraćamo, jel tako, u klupe i svojim obavezama ovdje, naravno, uz namjeru da svake godine budemo uspješniji i kvalitetniji. Evo, ono što je posebno bitno, to nisam nešto primijetio da drugi visokoškolske ustanove to rade, barem ne tim intenzitetom, organizirate veoma opsežne i velike međunarodne konferencije. Kada sam pročitao agendu ove posljednje, iskreno htio sam reći da to malo reducirate, jer sam vidio tamo da su desetine tema i desetine veoma eminentnih stručnjaka gdje bi se moglo napraviti 10-ak možda konferencija, a teme su veoma bitne. Prošle godine mladi, turizam, sport, a ove godine tema, rekao bih, AI, rekli bismo vještačka inteligencija ili već kako sve to nazivamo u nekim podgrupama, GP i tako dalje. Dakle, okean novina koji zahvataju sve pore na našega društva. Dakle, uopšte ne čudi da ste pribjegli tome, ali moram reći da ste veoma hrabri s obzirom da je AI veliki izazov za kompletnu društvenu zajednicu i sve njene segmente. Zaista hvala vam i na to najavi. Vi uvijek znate to na pravi način najaviti i pitanje postaviti na adekvatan način kako bi i dobili adekvatan odgovor, a to je suštinsko pitanje u stvari našeg rada gdje mi nastojimo kroz ove međunarodne konferencije. Smatramo u stvari da su ove međunarodne konferencije najbolji način za transfer dakle, razmjenu znanja i iskustava, primjera dobre prakse, dakle, koja je posebno važna i daje tu snagu za jačanje, dakle, stručnih kompetencija i daje velike benefite, dakle, za studente, za profesore, za grad Tuzla, za kanton. I konačno spaja tržište rada sa obrazovnim segmentom, što već 30 godina pričamo, a boga mi, ne vidim da se nešto pretjerano radi. Tako je. I onda to je najbolji način da vidimo gdje smo mi, a gdje je, evo, napredniji svijet, jel? Gdje je naše okruženje, tako da. Tako da, evo, upravo s te konferencije dobre za to da okupimo stručnjake, istraživače, ljude koji su najbolji u toj branši, jel? Tako da onda možemo vidjeti i da mi, dakle, i mi da naučimo, da podignemo svoje, da updateujemo svoje znanja i vještine i da, evo, tako napredujemo. Tako da i to je najbrži način praktično napredovanja
i priključivanje, da tako kažem, jedinstvenom europskom prostoru kad je u pitanju visoko obrazovanje. A kao što ste rekli, to je poveznica sad visokog obrazovanja i realnog sektora, jer u stvari mi ove naše studente pripremamo za rad u praksi. I jako je važno da oni nauče. I zato je naš moto Unique Blend of Theory and Practice, dakle praktično jedinstven spoj teorije i praksi, gdje mi nastojimo da na svakom našem predmetu povežemo tu teoriju s praksom, odnosno da povežemo i da damo studentima ono što će njima biti bitno za rad. A to potvrđuje i da smo do sad izveli 306 studenata i da su svi zaposleni. Evo, to potvrđuje tu njihovu stručnu kompetenciju, dakle njihova znanje i vještine koje se upravo traže u praksi. Da, nema boljeg parametra za mjerenje toga. Da. Dakle, evo da se vratimo na konferenciju, tako je, evo jučer i danas je održana druga po redu međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Focus AI FINRA 2026, dakle koja je praktično obrađivala problematiku primjene alata vještačke inteligencije u svim segmentima poslovanja, života, dakle, povezuje i utiče na sve djelatnosti. Teško je zamisliti neku djelatnost, a da na nju nema utjecaja AI i da se ne mogu koristiti alati i tehnologije AI u određenoj oblasti. Praktično sve je otvoreno i sad je samo pitanje koliko smo updateovani, koliko smo spremni da prihvatimo, odnosno da smo na vezi i da smo na izvoru tih informacija koje alate ćemo koristiti u datoj oblasti. Tako da mogu reći da je to dominiralo, evo više od 50% radova bili prijavljeni 97 i mogu reći da smo borili rekord sa brojem prijavljenih radova na nekoj konferenciji koju smo mi organizirali. Da. I gdje je više od 50% su bili radovi kako primijeniti AI u određenoj oblasti. Tako da je bio to pun pogodak sa temom, a svakako i tu je i forenzika, kibernetika, kibernetički kriminal, cyber sigurnost, dakle koji su sad opet top tema u svijetu. Dakle, tako da, evo, pogotovo u posljednje vrijeme, evo, vi ste na izvoru informacija, imamo česte te lažne dojave bombi. Evo, jučer smo imali upravo u okviru ove konferencije, imali smo panel diskusiju gdje su nam učestvovali stručnjaci iz Hrvatske koji isto imaju problem takav, dakle, gdje su u posljednje vrijeme, pa mogu reći posljednjih godina, dakle, učestala, pogotovo u zadnjih, evo u ovoj godini, učestale te lažne dojave bombi koje pravi veliki problem, dakle, i na panel diskusije je bilo razgovora o tome kako, na koji način spriječiti, da li se može to spriječiti, dakle, takve situacije koje su vrlo neugodne, dakle, za cijelo društvo, za školu, pa, dakle, institucije, pa za MUP, za praktično svi su uznemireni tada. Tako da je, evo, i to je jedna od benefita ove konferencije. Tako da mogu reći da je ova konferencija praktično druga po redu od 5 planirani u ovoj godini. Imali smo već prvu u aprilu mjesecu iz oblasti, dakle, praktično pod nazivom je bila turizam, sport i mladi, gdje smo kroz tu konferenciju dali podršku našem studijskom programu turizam, ugostiteljstvo, gastronomija. I kao što ste mogli primijetiti, svaka naša konferencija podržava neki od naših studijskih programa. Tako da je ova konferencija u aprilu mjesecu turizam, sport, mladi, gdje smo napravili tu jednu sintagmu, dakle, sporta, turizma, i gdje smo na tragu jednog studijskog programa kojeg planiramo realizirati u narednom periodu, gdje bi išao pod menadžment u sportu i turizmu. Dakle, tako i ova konferencija, evo, koja je jučer i danas ovdje realizovana, ona podržava opet studijski program računalstvo i informatika, to je softverski inženjering, web dizajn i multimedija, ali i sve ostale studijske programe, jer primjena alata AI i tehnologije vještačke inteligencije, dakle, je praktično, kao što sam rekao, odnosi se na sve. Dakle, teško je naći, izolovati neku oblast gdje nema sad utjecaja i gdje nema se potreba da se updateuje to znanje i da se naprave konekcije da se prepoznaju ti alati koji se koriste. Jako je važno, sad nam je sve dostupno, samo pitanje koliko mi imamo znanja da
da dođemo do potrebnih alata i da ih koristimo onda u radu, dakle da ih koristimo u one svrhe za koje su nam potrebne. Jel? Tako da, evo, kad je u pitanju recimo financije, dakle alati koji se koriste za prognoziranje forecast cash flow, dakle prognoziranje novčanog toka koji je jako važan za svaku organizaciju, dakle onda prediktivne analitike, dakle gdje mi putem tih alata praktično pravimo projekcije koje su prije iziskivale nekoliko dana da se radi, sad vi to u jednom realnom vremenu možete napraviti predviđanja ključnih komponenti poslovanja, dakle očekivanog prihoda, očekivanih troškova, predikcije vezane za stanje na tržištu, dakle šta nas očekuje na tom tržištu, tako dalje. Tako da su jako korisne teme na koje, evo, kažem, su u prvom planu stavljamo studente, nastavnike, ali i svi drugi, dakle, jučer smo imali dosta učesnika koji su došli iz firmi raznih, direktora, dakle, kompanija, jer su oni svi na neki način zainteresirani za ova pitanja. I evo, ovo je prilika i da kažem još, obzirom da ima 5 ovih konferencija, da ćemo u septembru 24, 25 i 26. septembar praktično organizovati 14. po redu međunarodni simpozij koji realizuje, odnosno koji organizira edukativno-konsultantska kuća FinConsult zajedno sa Univerzitetom FINA Tuzla, i to pod nazivom digitalizacija i primjena vještačke inteligencije. Dakle, možemo vidjeti u stvari da su top teme koje će nas zaokupljati do kraja naših života. Digitalizacija poslovnih procesa i primjena alata i tehnologije AI-a. U novembru mjesecu nas očekuje konferencija iz oblasti, to 3. po redu, iz oblasti, to je naučno-istraživačka konferencija iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije, i u decembru ćemo zaokružiti ovu godinu sa konferencijama, to je 5. po redu, a druga iz oblasti ekološke poljoprivrede i agroteh, dakle, agroteh tehnologije, gdje ćemo opet govoriti o tome kako unaprijediti našu ekološku poljoprivredu, odnosno proizvodnju, kako mi to volimo reći, zdrave hrane koja, evo, gdje ta svijest o tome šta jedemo postaje sve veća i sve izraženija, tako da je važno, evo, i da o tome pričamo, a ja se nadam da ćete i propratiti ove sve naše konferencije. Naravno, trudit ćemo se. Evo, profesore, progovorili smo naravno o mnogo tema, očekuje nas još njih nekoliko. Međutim, evo, sada bih htio da malo o vještačkoj inteligenciji progovorim s vama kao sa stručnjakom, kao s čovjekom od kojeg možemo mnogo toga čuti i naučiti, barem čuti kvalitetno mišljenje, jer samo organiziranje ove konferencije upućuje na to da ste svjesni koliko je ovo važno. Dakle, od pčelarstva, poljoprivrede, preko informisanja do bezbjednosti pa forenzike i svi, znači, segmenti društva će biti ili već jesu izloženi tome. Profesor, je li to olakšanje za čovečanstvo? Je li to iskušenje? Je li to opasnost? Je li to provjeravanje naše sposobnosti da napravimo sinergiju sa novim tehnologijama koje dolaze i da budemo uspješniji? Ja iz ovog laičkog ugla posmatram da svega ima pomalo. Šta vi mislite, da li ćemo tu vještačku inteligenciju, taj benefit, da ga ipak nazovemo, iskoristiti za napredak, ili ćemo ga pak kao Nobelov eksplozija okrenuti protiv sebe? Tako je, potpuno ste upravo, sve što ste rekli to stoji. Sad je na nama kako ćemo se odnositi prema toj vještačkoj inteligenciji. Dakle, ono što je praktično sigurno, što možemo reći, to je da ona donosi, dakle, ubrzanje protok informacija, da ona donosi skraćenje vremena za izradu predikcija, predviđanja, za prognostiku, dakle, gdje vi sad u realnom vremenu napravite analize koje smo radili prije danima, vi to napravite za nekoliko minuta napravite u broju scenarija koliko želite, dakle, imate, dakle, skraćuje vrijeme, samim tim skraćuje troškove. Dakle, definitivno, dakle, i vrijeme, benefit je, a onda čini nas uspješnijim, konkurentnijim. Dakle, mi kad skratimo troškove, kad povećavamo brzinu, protok informacija, kad povećavamo preciznost, dakle, što je jako važno, preciznost u prognostici,
u predikcijama koje daje vještačka inteligencija. Ona povećava preciznost. Recimo, postoje podaci kroz istraživanja koje sam radio sa mojim timom. Dakle, svi oni govore o tome, dakle, da kompanije koje koriste vještačku inteligenciju u predikcijama da povećava onaj procenat tačnosti, dakle u prognozama, recimo od 65 do 95. Dakle, vidite koliko je sad podignuta ta preciznost u podacima koje daje vještačka inteligencija, odnosno ti alati koji se koriste, recimo spomenuti alat za prognozu novčanih tokova, forecast cash flow, dakle alati prediktivne analitike gdje vi na osnovu podataka koje imamo, historijskih podataka, velikog broja podataka, big data, dakle veliki broj podataka, vi možete njih da obradite u realnom vremenu i da praktično imate podatke koje dotad tim ljudi radio, vi sad imate to koristeći alate AI-a, dakle u jednom realnom vremenu urađeni za 15-20 minuta ili pola sata. Dakle, odgovorno i AI će biti benefit. Tako je, odgovorno, naravno, sve je, govorimo o onom racionalnom i onome što je važno da koristimo u nastavu, u onome što nam poboljšava i našu poslovnost podiže na najviše nivo, jer sve u stvari ovo sad utiče na našu konkurentnost, dakle, i na našu uspješnost poslovanja. Dakle, sa svim ovim alatima, dakle, to utiče na uspješnost poslovanja i u svakom slučaju ja to gledam kao benefite. Naravno, ako je koristimo u druge negativne svrhe, onda je to, ona ima sasvim drugi utjecaj i onda, dakle, do onoga je na koji način i za koje svrhe je koristi. I da zaključim, dakle, mnogo toga može nam pomoći u tom operativnom dijelu, dakle, gdje zamjenjuje, dakle, u toj, dakle, obradi velikih broja podataka, dakle, može zamijeniti, ali kad dođemo na onaj strateški gdje treba donijeti određenu odluku, ipak tu vještačka inteligencija ne može dati, ne može zamijeniti čovjeka, dakle, odnosno eksperta. Tako je, ne može zamijeniti, dakle, utjecaj ljudskog faktora, odnosno čovjeka, donosioca odluke, recimo odluke strateško-finanskog menadžmenta, odluke strategije. Drago mi je što je tako. Da, ne može. Tako da, evo. Profesore, malo nam još vremena ostalo, puno tema, rekli bismo. Mi pratimo ovaj univerzitet iz više razloga, dva su osnovna. To je, znači, da proizvodite kadrove koji se odmah zapošljavaju, dakle, upotrebljivi su na tržištu rada, i drugo, da svoj rad poredite sa razvijenim svijetom. Mi možemo u svom zatvorenom vilajetu misliti da smo najbolji, da smo najjači, ali ako se ne uporedimo, ako ne izađemo, ako ne ponudimo to što radimo na međunarodnu neku ekspertizu, barem na uvid, nećemo znati šta u stvari radi. Vi radite jednu i drugu stvar. Želio bih da ovo ukratko, ako možemo, dakle, podsjetite nas malo na tu međunarodnu saradnju, kakvi su nam tu te povratne informacije koje dobijemo i koliko u stvari, a to je, mislim, veoma važno, ta razmjena studenata, da i oni, ne samo da im dođe neko da im predaje, da oni vide, da ostvare uvid, nego da se i sami uvjeri. Tako je, hvala vam na tom pitanju. Jako je važno, evo, da FINRA je prepoznata na takav način da studentima omogućava i da one učestvuju i u međunarodnim projektima, prvenstveno to je mobilnost studenata, dakle, koju provodi Univerzitet FINRA Tuzla, gdje naši studenti već godinama unazad idu na Erasmus, to su projekti iz programa Erasmus+, dakle, koje provodi Evropska unija, i naši studenti su već nekoliko godina u Hrvatskoj uglavnom, ali su i na druge projekte, Slovenija, Bugarska, tako da smo aktivni jako tu. Evo, u Hrvatskoj su već 2-3 godine unazad, idu po jedan semestar, budu tamo naši studenti, provedu cijeli semestar, dakle, na visokoškolskim ustanovama. Evo, sad trenutno imamo u Zagrebu, dakle, na visokoškolskoj ustanovi Baltazar, naša 2 studenta koji su, evo, proveli ovaj cijeli semestar tamo. I to je najbolji način da studenti vide kakvi su procesi, nastavni procesi, kakav je kvalitet nastave na drugim visokoškolskim ustanovama. A onda da te primjere dobre prakse
i prenesu na nas. Dakle, oni to kad se vrate, jel, onda mi updateujemo, jel, i nastojimo da tamo, ako smo imali nekih manjkavost, da to unaprijedimo. S druge strane, oni nam i pokazuju i to u kojim oblastima je FINRA, recimo i ispred tih, recimo kao što je resurs koji mi imamo. Zašto ne? Zašto ne? Mi imamo resurs jako značajan koji FINRA i koji praktično svrstava FINRA među rijetke u regionu, a to je da svu nastavu našu predavanja i vježbe snimamo putem licencirane Zoom platforme, postavljamo na nastavu i da praktično ta nastava stoji na raspolaganju studentu dok ne diplomira. Dakle, student putem svog passworda može da pregleda kad god želi, koliko god želi puta svu nastavu. Dakle, evo i time mi omogućavamo studentima koji su vanredni, to jeste DL studente, ali i redovnim koji želi ponovo da pogledaju, da konsultuju svu tu nastavu koja se odvija na Univerzitetu FINRA Tuzla i da tako se pripreme za ispite. Dakle, tu je i nastava, tu su i literatura, elektronska i tako dalje. Sve praktično imaju i to nam na neki način omogućava da i studenti studiraju na FINRA i ako su dislocirani. Ne moraju biti uvijek na visokoškolskoj ustanovi i da mogu, u stvari po zakonu, studenti su obavezni dolaziti na instituciju za polaganje ispita. Dakle, to je obaveza biti na instituciju. Sve drugo, dakle, mogu da dobiju na ovaj način, dakle, koristeći savremene tehnologije, evo, kažem, putem... Tako je, savremeno je vrijeme, malo smo o tome i progovorili, dakle, da je jednostavno sve kao na dlanu dostupno, samo se treba malo potruditi. Evo, profesore, ovih dana ispraćamo naše maturante, naše srednjoškolce u neko novo životno poglavlje. Njima su u glavi, dakle, puno planova, puno nedoumica, puno pitanja na koja traže odgovore. Jedno od njih je svakako i oni koji namjeravaju, a većina danas namjerava da stekne akademsko zvanje, dakle da odabere fakultet, univerzitet, da krene, da stekne zanimanje koje će biti konkurentno na tržištu rada, upisni period dolazi, šta mi radili našim studentima? Hvala mi na tom pitanju. Zaista mi smo dosta radili na ovom projektu profesionalne orijentacije učenika završenih razreda srednjih škola, gdje smo obišli dosta srednjih škola, gdje smo doveli dosta učenika ovdje na univerzitet, kroz razne opet projekte, prisustva raznih eventima, pa i ovim konferencijama, pa onda i provođenje dislocirane nastave, tako dalje, sve sa ciljem da tim mladim ljudima damo što više informacija kako bi oni mogli donijeti ispravnu odluku, jer to je jedna od strateških odluka, životnih odluka njihovih, šta će biti, šta žele da studiraju, šta žele da rade i tako dalje. Tako da tu im značajno pomažemo da oni donesu adekvatnu odluku. A kao što rekli ste, ovo većina će i studirati i tu nastavimo da im damo poruku i uvijek startamo u komunikaciji s njima sa tom porukom. Studirajte, nastavite studirati, steknite znanje i vještine koje će vam omogućiti da na njima gradite uspješnu karijeru. Pa kad nam se neko javi da nije za nastavu studiranja, da kažem dvije rečenice. Jedna je da će cijeli život ubjeđivati druge kako je pametan ili pametna, ali eto nije završio fakultet. I cijeli život će biti podcijenjen u radu, imat će manju plaću od poslodavca zato što nije završio fakultet. Ili ako pokrene svoj biznis, i sebe će zakidati malo iz razloga što nema akademsku diplomu. Tako da je to prva poruka, onda da se oni opredijeli za ono što voli, onda iznesemo naravno razloge zašto bi trebali studirati, ne znam, na finansijskom računovodstvu jer su računovođe, trebaju svakoj firmi, od kioska do najveće firme, s tim što je veća firma više računovođa. Finansisti, financijski menadžeri, trebaju svakoj firmi. Dakle, to su osobe koji znaju upravljati novcem, koji znaju upravljati kompanijom. Dakle, ključno je to jer znate upravljati novčanim tokom, novcem, dakle, ta likvidnost je sposobnost, dakle, izmirenja obaveza, odnosno sposobnost generiranja novca iz biznisa, a onda da ste na nivou da uvijek možete izmiriti obaveze jedna od ključnih odrednica i da možete opstati, a onda dalje sa tim novcem
ulagati u dalji rast i razvoj kompanije. A onda i prenesemo i druge, dakle, evo, turizam kao za koju svi tvrdi, pa evo i mi se slažemo da je jedna od najpotentnijih oblasti, dakle, privredi, dakle, gdje su nesagledive mogućnosti da se otvori, pokrenu biznisi i da se ostvarimo. Dovoljno neiskorišteno upravo zbog nedostatka znanja u tom sektoru. Tako da evo očekujem, dakle, da se tiče upisa i broja, na istom smo nivou kao prošle godine, nismo ništa to povećavali, ali ja očekujem da ćemo imati već u prvom upisnom roku da ćemo popuniti ove kvote, tako da znate da to ide i na vladu, kantona gdje se daje saglasnost za taj upis, tako da evo sve skupa očekujem da će to već u narednom mjesecu da krene i taj zvaničan upis, iako mi dosta radimo sa njima, dakle, na tim predupisima, dakle, gdje se prijavljuju, tako dalje, dosta radimo na testiranju za stipendije i tu nastojimo da damo mogućnost da dobiju stipendiju, odnosno da umanjimo njihove obaveze financijske, i to je jako važno. Nastojimo da to stalno dižemo na viši nivo i evo planirali smo u ovoj godini da negdje blizu $500.000 damo odnosno damo studentima ili umanjimo njihove školarine kako bi što veći broj mladih ljudi omogućili im da studiraju. Jer evo, rekli smo zbog čega. Dakle, da studiraju, da ostanu u Bosni i Hercegovini i da razvijaju naše kompanije, jer im je tu najbolje. Ovo što ste rekli, dakle, ono stečeno znanje koje već imaju, dakle, oni već ovdje pretvaraju financijski benefit. Oni već ovdje, tako je, ovdje već dajemo, mi posebnu pažnju poklanjamo studentima koji su slabijeg imovinskog stanja, jako smo tu osjetljivi, tako da tu nastojimo da omogućimo svima da studiraju, da taj financijski aspekt ne bude limitirajući faktor njihov za upis i nastavak studiranja, tako da, evo, to je nešto posebno što krasi ovo visokoškolsko. Danas to je veoma važno, Bosna i Hercegovina napreduje u tom nekom ekonomskom smislu, ali još uvijek imamo potrebu da budemo socijalno osjetljivi, da pomognemo onima kojima zaista treba pomoći, iako visokoškolska ustanova nije primarno obavezna to da radi, ali evo, hvala vam ime tih ljudi da im omogućite da se školuju. A naravno da su i oni koji pokazuju izvrsne rezultate, oni se isto stipendiraju. Naravno, zato kažem, njihovo znanje je pretvoreno u financijski benefit. Njihove, recimo, učenici generacije imaju besplatno studiranje, pa onda kroz ovo testiranje i njihove prolazak u srednju školu omogućavaju sebi visok nivo stipendija, dakle, praktično i do 100% iznosa školarine, tako da i to nešto što... FINRA je mjesto gdje se znanje isplati i prije završetka fakulteta. Profesore, doktore, drago nam je što ste bili gosti još jednog našeg podcasta. Hvala vam na učešću, evo vidimo se naravno uskoro nekom drugom lijepom prilikom, jer ovdje se uglavnom događaju lijepe stvari. Hvala i vama, zaista posebno je važno evo da upravo preko vas, preko afirmative, naši budući studenti, odnosno ljudi koji su zainteresirani za studiranje mogu dobiti informacije i da evo tako potpomognemo mlade ljude, da ih iniciramo da studiraju, da stiču nova znanja i da tako grade svoju uspješnu karijeru. Gledali ste još jedan afirmativa podcast. Hvala vam za pažnju.